Shwmai, a chroeso I Uned 9, Rhan 1 o'r cwrs SYLFAEN. Welcome to Part 1 of Unit 9 Foundation Course. Mwy o arddodiad, more prepositions. Cofiwch, wrth bod ni'n mynd trwy'r drilio, peidiwch ag edrych ar eich cwrs lyfr. Please don't look at your course booklet while we're going through the drilling. Nawr, I ddechrau, dyn ni'n mynd I edrych ar yr arddodiad am. Let's start by looking at am, which in this case means about. Beth am Bethan? Beth am Bethan? What about Bethan? Beth am Bethan? Da iawn. Ond pan dyn ni'n defnyddio rhagenwau, when we use pronouns, then the am changes. Beth amdana I? Beth amdana I? What about me? Beth amdana I? Beth amdana ti? Beth amdana ti? What about you? Beth amdana ti? Beth amdano fe? Beth amdano fe? What about him? Beth amdano fe? Beth amdani hi? Beth amdani hi? What about her? Beth amdani hi? Beth amdanon ni? Beth amdanon ni? What about us? Beth amdanon ni? Beth amdanoch chi? Beth amdanoch chi? What about you? Beth amdanoch chi? Beth amdanyn nhw? Beth amdanyn nhw? What about them? Beth amdanyn nhw? Da iawn. Nawr, dyn ni'n mynd I gysylltu'r am gyda berfau gwahanol. Now let's use am with certain verbs and note how the meaning changes. Dyn ni wedi bod yn siarad amdanoch chi. Dyn ni wedi bod yn siarad amdanoch chi. We've been talking about you.
Dyn ni wedi bod yn siarad amdano chi. Dyn ni wedi bod yn poeni amdano chi. Dyn ni wedi bod yn poeni amdano chi. We have been worried about you. Dyn ni wedi bod yn poeni amdano chi. Dyn ni wedi bod yn chwilio amdano chi. Dyn ni wedi bod yn chwilio amdano chi. We have been looking for you. Dyn ni wedi bod yn chwilio amdano chi. Dyn ni wedi bod yn aros amdano chi. Dyn ni wedi bod yn aros amdano chi. We have been waiting for you. Dyn ni wedi bod yn aros amdano chi. Da iawn. Welai chi yn rhan 2.